na cyane ko ico gihugu gitera Kongo dufitaniye akazika kuko ari cyo kiguma kibungabunga abicanyi bahigira Burundi. Hari amakuru ari gucicikana ko ubu mu ishyamba rya Kibira rihana imbibi n'u Rwanda hamaze gupakirwamo ingabo z'u Burundi kandi zicaranye ibikoresho by'intambara. Amakuru nk'aya ntahagarika umutekano w'ingabo z'u Rwanda kuko zihora ziteguye kandi ziryamiye amajanja. Ibi byose nubwo bimeze bitya, Perezida Kagame ni kenshi yagikomeje guhumuriza abanyarwanda ko bakwiye gutuza. Bamwe mujya mwumva bashyugumbwa bumva ko inshingano yabo ari uguhungabanya umutekano w'abantu. Abo ngabo ntabwo bashobora kugera aho bamenera, ntibakwiye. Iyo ushaka amahoro witegura intambara, rero ubwo ibyo kwitegura twiteguye kera. Kugirira nabi u Rwanda, guhungabanya umutekano w'u Rwanda ni ugutera u Rwanda karushwanyaguza, ahubwo bizaba kubatekereza kugira gutya. Murazi ko dufise umubanyi mu buraruko bw'igihugu cyacu atatubaniye neza. Ariko man, ibi ni iki koko? Mu gisi yose duhangayikishijwe n'izamuka ry'ibiciro bya peteroli biri gutuma ubuzima bwacu buhenda kurenza ikindi gihe cyose kigeze kibaho. Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi we ahangayikishijwe nuko na n'ubu Rwanda rukiyoborwa na Perezida Kagame. N'u Rwanda yakandagiyemo inshuro mbarwa, ariko ababajwe nuko atararucucuma nk'ibisasu bye biremereye ngo ahatwike koko. Hari umunyarwanda wigeze kwitegereza utuntu twose yitonze, arangije aravuga ngo amatwi arimo n'upfu ntiyumva aba ameze nk'arimo inkuta z'imitamenwa. Uyu muperezida akaba n'umujenerali ukomeye cyane mu gisirikare cyose cy'u Burundi, Evariste Ndayishimiye. Kuva yafata ubutegetsi yaririmbye kenshi ko agomba gutera u Rwanda, ngo akaharasa ibiturika bye bikaze, ngo Kigali yose akayigira icyokezo. Akanivuga na perezida w'iki gihugu ku rwego rw'uko ngo azamurimburana n'ubutegetsi bwe bwose, maze ngo urubyiruko rw'u Rwanda arubohore. Niko we abivuga. Evariste Ndayishimiye aririmba kenshi akaririmbo gafite refu rivuga ngo turarasa mu Rwanda. Akaba akaririmbo afitanye na mugenzi we w'inshuti ye y'akadasohoka Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko iyi ndirimbo bisa nk'ibidashoboka ko izasohoka gutyo gusa. Perezida w'u Burundi niwe muntu wenyine muri iyi si wiyemerera akanigamba imbere y'abantu ko yahondaguye inkotanyi, akazinyuzaho akanyafu ko mu nda ibisimba bigataruka. Mu magambo ye avuga ko ngo urugamba rwabereye mu Burundi, ingabo za Ndayishimiye zikozanyaho n'abasore ba Kagame, ivumbi riratumuka. Barangije ngo baguhondagurira inkotanyi, barazicoca mpaka zisabye imbabazi, ngo zicinzwe urugamba zerekeza mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Noneho aha Evariste Ndayishimiye abere mu Burundi wakayibwe koko, iyo avuga iyi nkuru asobanura neza akantu ku kandi ngo ukuntu yasibaguye inkotanyi ibibando byo kunda, nta gisasu cya rokete cyangwa imbunda ifatika akoresheje, kuko ngo ntazo bari bafite, ngo gahunda yari ibinyafu gusa. Ati ibaze noneho uwankopa abasore ba Perezida Paul Kagame, ubu dufite intwaro nziza ziremereye, byaba ari nk'umurabyo nkaba nsoje kubanyuramo. Je ndibuka igihe kimwe murabona aha bavuga ngo inkotanyi twaragwanya mu Burundi, twaragwanye n'inkotanyi. Je twaragwa imbere yuko baje Kongo twagwaniye haje Muruta twagwanye indwi yose. Haje baratuzi turazinanye hajya nagira umuntu azogira ubwoba. Abantu je twagwanye ntagira na rase rokete, ntagira na mortier, tukabumutsa. Uno munsi dufise ibikwiye, dufise na souveraineté. Sha nibaze baraba. Gusa ukuntu abivuga agasobanura neza ukuntu kuri we byoroshye gutsinda inkotanyi, bimutuma benshi nanjye ndimo twibaza impamvu buri gihe avuga ko aratanga itegeko ryo kurasa mu Rwanda bikarangira yisubiriye, ejo nanone yagaruka imbere y'imbaga nyamwinshi y'abaturage akabusubiramo ko gahunda ikomeje agomba kurasa ku butaka bw'u Rwanda. Ku itariki 16 z'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 2026 aba baperezida bombi w'u Rwanda n'u Burundi bahuriye mu irahira rya perezida mugenzi wabo Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso. Mugura kwabo kutari kwapanzwe, Evariste Ndayishimiye akibona imbere y'umusaza muri ya ngendo nk'intare n'aba basore be na Rumiko bamuzengurutse. General Neva yahise asaba Imana mu mutima ngo imubabarire asubize ibihe binyuma, maze yivuguruza ibyo yari yaravuze kuri uyu mugabo cyangwa se asibirahira rya mugenzi we wa Brazzaville. Icyo bacyaramwishe abura hareba, ikimwaro kiramwuzura ashaka yarayigitira arahabura.
ntiyatinyuka no kureba His Excellency Kagame mu isura, ahubwo atangira kwisodeka mu mbibi z'inzira barimo bombi, kuko imbere ye habisa naho yari cyo yari yatinye mu bigaragara. Byarangiye perezida w'u Rwanda ari umwisuhurije mu gihe we yari gushaka uko yaca munsi y'amaboko y'abajepe barinda perezida Paul Kagame, umugabo Afurika y'Uburasirazuba yose yumva igahaba. Mwabantu mwe, uyu musaza ntasanzwe. Abaperezida bagenzi be bahura nawe amapantaro yabo akenda gutoha. Mu minsi yashize ibitangazamakuru byo muri Afurika byanditse inkuru yizewe 100% ko noneho u Burundi bwamaze kunoza neza gahunda yose akantu ku kandi k'ukuntu bagomba gutera u Rwanda, bakavugaho ibitero biremereye cyane kuruta ibyagabwe mu gihugu cya Iran, ku buryo ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika izicara ikifatika n'ikaramu maze ikiga uburyo batanga isomo ku gihugu. Ni amakuru yizewe neza 100% ko Burundi bwakiriye drone z'urugamba nziza zaturutse mu Bubiligi zisaga 5,000 zose zigomba kwifashishwa mu guturitsa umurwa mukuru w'u Rwanda Kigali. Samadoro ni yonyine Ababiligi bahaye Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, ahubwo ngo ari kumwe n'intwaro nziza z'urugamba ziganje mwize ku butaka zirekura ibisasu biremereye bya misile, ku rwego rw'uko ngo ku gisirikare cy'u Rwanda hazaba hirimbuka rikomeye nta kwirwanaho nk'abakubiswe n'inkuba. Nyamara u Burundi burakomeje we. Ariko kandi Perezida Paul Kagame arabategereje. Abasirikare bose b'u Rwanda baryamiye amajanja, bategereje ko hari isasu ryakwitura ku butaka bw'u Rwanda riturutse mu Burundi ngo hahite haba akantu impande zombi zikoranemo umuriro wake. Ariko se ni intwaro nyabaki Ububiligi bwahaye u Burundi bakumva neza ko bagomba kubura umugambi wo gutera u Rwanda muri ibi bihe bigoye by'ibura rya peteroli mu isi yose? Aya madrone ni bwoko ki agiye gutera u Rwanda? Ni izihe ntwaro mu by'ukuri u Burundi bugiye gukoresha ngo burimbura u Rwanda rwose? Ese izo ntwaro u Rwanda ruzabasha guhangana nazo? Nguhaye ikaze mu gice cya mbere ku ruhererekane rw'icyegeranyo kidasanzwe giteguranwa ubuhanga bwimbitse cyitwa Turarasa mu Rwanda, kibanda ku Rwanda n'ihuriro ry'ibihugu byiganje nk'ibyo muri Afurika byarahiye ko bigomba kurushozaho intambara mu buryo bwose bushoboka. Niba ari ubwa mbere wari wisanze ko uyu muyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri isi nzima dutuye. Ndi Reyi. Ikaze. Ahubwo ni umupango munini cyane wamaze igihe kinini cyane unozwa ku buryo ngo nta kosa rigomba kubaho mu kurimbura u Rwanda ndetse no gushyira hasi Perezida Paul Kagame. Ibi byose byatangijwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu myaka yashize, by'umwihariko ku butegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi washinje kenshi u Rwanda mu gufasha no gushyigikira mu buryo bwose umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bw'iki gihugu. Abashinja u Rwanda kohereza ingabo kurwana mu burasirazuba bw'iki gihugu no gutanga ubufasha bwose bushoboka kuri uyu mutwe. Felix Antoine Tshisekedi akenshereza neza nta kimwirukansa, agasanga kurasa ku butaka bw'u Rwanda agatangiza intambara mu buryo bweruye kuri iki gihugu ari nko kwiyambika igisasu yarangiza akacyasa ngo kimuturikane. Ibi byatumye uyu mugabo abanza kwisunga mugenzi we musangirangendo, asanga akanguye wabyukaga. Kuva ubwo Tshisekedi na Ndayishimiye Evariste n'u Burundi bahuza imbaraga z'igisirikare cyabo ngo bazatera u Rwanda bafite ingufu zihagije z'abasirikare benshi kandi bafite intwaro ziremereye ku buryo kwigarurira u Rwanda bizababera akantu toto nko kunywa amazi. Gusa ariko nubwo bahuje ingufu nabwo bakomeje kubona zikiri nke cyane ugereranyije n'ingufu z'igisirikare cya Perezida Paul Kagame, maze basaba ubufasha bwa gisirikare mu Bubiligi, basaba intwaro ziremereye zo gukoresha batera u Rwanda ku rwego rw'uko ngo u Rwanda bazarushumuriza ibibunda rutura igihugu cyose bakakigira amakara. Mu makuru yizewe noneho 100% avuga ko u Burundi bwamaze kwakira indege nziza z'urugamba zigera ku 5,000 zose zidasaba pilote bazitwara bazicayemo. Ni amadrone meza y'urugamba bahawe n'Ububiligi ngo bazayakoreshe bataka u Rwanda mu gitero kiremereye u Burundi buri gupanga kugaba ku butaka bw'u Rwanda. Ndetse izi drone z'urugamba zizuzuza ibyifuzo by'aba perezida bombi bifuza gutera u Rwanda, wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Burundi, dore ko afite inzozi zo kuzarimbura Kigali yose bibereye mu mirwa mikuru y'iwabo. Ariko se izi drone zahabuye Afurika yose byitezwe ko zizashyira hasi igisirikare cyose cy'u Rwanda ni drone nyabaki? Ni ibiki zihariyeho bituma zitinywa na buri wese ku rugamba?
Drone Ububirigi buherutse guha Burundi mu buryo bweruye ngo bazazikoreshe banyuza akanyafukunda ingabo z'igihugu cy'u Rwanda, bibarwa ko ari zo mu bwoko bwa MK-9B Sky Guardian, nimwe muri drone z'urugamba ziza kurenza izindi zose ku isi. Ubyumve neza ko zikorwa n'uruganda rw'abanyamerika ruzobereye cyane mu gukora intwaro zifite ikoranabuhanga zigezweho za gisirikare. Urwo ruganda rukitwa General Atomic Aeronautic Systems. Iyi drone MK-9B Sky Guardian iri muri drone za mbere ku isi mw'isi yose zikorera ku ntera ndende, mu buryo ndakomeza ngusobanurira kugira ngo byumve neza koko ko iyi drone idasanzwe ku rugamba. Ubundi iyi drone yaremewe ubutasi gukusanya amakuru mu matware y'umwanzi, yarangiza igatanga amakuru yizeye y'ibipimo by'ingenzi mu gihugu, maze ikaba yanarasa ibyo bipimo cyangwa se ibyo bipimo bikaraswa n'indege y'indwanyi karahabutaka ku rugamba iri hafi aho, izi twita fighter jet. Muri make ni indege ishobora kuguruka mu kirere iminsi irenga 2 itaraparika ku butaka, ikiri kure cyane mu kirere iri kwitegereza ibiri kubera ku butaka bwose, yarangiza ibyo iri kubona byose ikabyohereza ku cyicaro gikuru cy'abayohereje. Iyi drone ibarirwa mu bwoko bw'izitwa MER drone, medium altitude long endurance. Izi zikaba drone zigurukira ku butumburuke buringaniye, ariko zikabona ibiri kubera ku butaka mu buryo bugari ku rwego rw'uko zitegereza ahantu hagari birenze ibihagije. Iyi MK-9B Sky Guardian ibarizwa mu muryango w'amadorone agezweho y'intambara akorwa n'abanyamerika yitwa MK-9 Predator cyangwa Serpa. Iyi drone ifatwa nk'inyamaswa y'inkazi ku rugamba, iri mu biganza bya Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi. Ni drone ifite amababa n'igituza bireshya na metero 24, ikagira uburebure bwa metero 11 na santimetero 70 kuva inyuma werekeza imbere, kandi ikaba yagurukira mu birometero 12,000 uvuye ku butaka. Aho hakaba kure cyane y'ahagenda indege zisanzwe zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, mu gihe izindi drone zo z'urugamba zigendera mu kirere cyo munsi y'ahagendera indege z'ubucuruzi. Mu byumve neza ko izi drone zishobora kumara mu kirere amasaha arenga 50 zitari zagaruka ku butaka ngo shyirwemo indi batiri, kandi muri aya masaha zimara mu kirere ziba zaguruka intera irenga kilometero 11,100. Bivuze ngo iyi drone yava i Paris mu Bufaransa ikagera i Buenos Aires muri Argentine muri Amerika y'Epfo. Ni intera igana na 1/2 cy'urugendo rwose rwazenguruka isi yose. Niho kuva i Kigali werekeza Los Angeles mu burengerazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahantu byibura imodoka yihuta yagenda iminsi 5 n'amasaha 18 nta guhagarara kwabayeho. Kandi aha hose iyi drone yahagenda yikoreye ibisasu bipima ibiro birenge 2,154, ndetse iyi drone idasanzwe iri mu kirere yagenda ku muvuduko wa kilometero 560 mu isaha imwe gusa, umuvuduko ujya kungana na zimwe mu ndege zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange. Izi drone ziba zikoranye kamera nziza ziteye imbere ku rwego rw'uko drone iba yimbereye kure cyane y'ubutaka muri kilometero 12 ugana hejuru, ariko ikabasha kubona neza ku butaka mu masaha y'ijoro cyangwa ku manywa. Zibasha gukora zoom ku buryo zibona neza inyubako, ahantu ndetse n'imodoka n'ibindi biri kubera ku butaka. Ubyumve neza ko iyi drone ifata amashusho akeye neza kandi iri kure cyane, ariko ukaba wareba umuntu usanzwe umuzi ugahita umumenya kandi yo yibereye kure mu kirere. Mu masaha y'ijoro bwo izi drone zibasha kubona ku butaka mu buryo bwuzuye bunyuze mu buryo bwitwa heat signatures. Ni ukuvuga kamera z'izi drone zigaragaza ari ubushyuhe bwose ku butaka, kandi ubwo bushyuhe buba ari ubwa moteri z'imodoka cyangwa ikindi kinyabiziga, cyangwa se n'ubwo bushyuhe bw'umuntu cyangwa se ikindi kintu kigira nk'ubushyuhe muri cyo. Kamera z'i drone kandi kuko ziba ziri hejuru kure cyane zibasha kureba ku butaka, kandi hagati hari nk'ibicu, zikoresheje radari yayo yihariye ireba ahantu hose ahariho hose niyo haba hari bikingirije. Ibaze ko iyi drone ikora ibyitwa Signals Intelligence CGINT, izwi na Electronic Ears. Iyi drone ishobora kumviriza ibiganiro byose biri kubera ku butaka hagati y'abantu bari kuganira bakoresheje ibikoresho by'ikoranabuhanga. Muri make iyi drone iramutse mu kirere cy'u Rwanda yabasha kumviriza ibintu byose biri kuvugirwa ku byombo cya polisi n'abasirikare bose bari mu Rwanda, yabibasha kumva ibiri kuvugirwa ku mateleviziyo n'amaradiyo byose biri gukorera mu gihugu cy'u Rwanda, yanabasha kumviriza ibyo abanyarwanda twese tuvugira kuri telefone zacu. Ubyumve neza ko yanabasha kubona hari za radari zose za gisirikare mu gihugu, ndetse iyi drone ibi byose bikora yibereye hejuru cyane ku buryo umuntu uri ku butaka atayibonesha amaso iri mu kirere. Mu gihe izindi drone zikora ubutasi ku rugamba zinyura mu matware y'umwanzi zihuta biteye ubwoba, iyo nta kiye kirikansa iguma mu kirere ikareba utuntu rwose yiturije, ku buryo imenya neza ko ifite amakuru ahagije kandi yizewe neza 100%, kuko ikoresha kamera ifotora, igakoresha radari ituma ireba, igahinduranya mu bikuta bikingirije, ndetse ikanumviriza ibivugirwa byose mu matware y'umwanzi hakoreshejwe ibikoresho by'ikoranabuhanga.
iyo imaze gukusanya amakuru ahagije, iyi drone ikitandukanyeho n'izindi ngenzi zayo nazo zikora ubutasi, ihita irekura misile yaka umuriro igahanuka butoshe yerekeza ku butaka, kandi iba yihuta, inaremereye, inafite ubushobozi bwo gupima igipimo kiri kugenda nk'imodoka iri mu muhanda. Nta bantu mwe, iyi drone ntisanzwe, ibaze ko iri mu kirere ibireba yiturije ahantu hari ku murambararo wa kilometero 300. Ni ahantu hanini inshuro hafi 5 ubunini bwose bw'igihugu cy'u Rwanda, kandi yitegereza neza buri quartier yose n'ibiri gukorerwamo byose. Bivuze ngo drone imwe gusa yo muri ubwo bwoko irahagije ngo imenye ibiri kubera mu Rwanda hose. Gusa ariko kuba iyi drone yakinjira mu kirere cy'u Rwanda igatindamo byagorana cyane, kuko izi drone zibasha kugaragara kuri radar z'intwaro zo ku butaka zirinda ikirere. Gusa ariko nubwo izi drone zigaragara kuri radar, ariko kuba zarasirwa mu kirere nabyo byegereye kuba bidashoboka, kubera ko izi drone zigurukira cyane kure y'ubutaka. Bivuze ngo zigurukira ku ntera irenze iya intwaro zirinda ikirere zishobora kurasa, kuko kurasa izi drone byasaba intwaro zirasa misile z'imijyi ku ntera ndende, kandi ibihugu byinshi bya Afurika birimo n'u Rwanda byigirira intwaro zirinda ikirere zahangana n'indege ndetse n'ibisasu, ariko bigurukira ku ntera nto hafi cyane y'ubutaka. Niyo mpamvu izi ntwaro akenshi uzumva bazibarira mu muryango wese yitwa SHORAD, Short Range Air Defense System. Mu magambo make atangira izi drone mu buryo bwuzuye, byasaba intwaro za mbere zigezweho mu isi mu kurinda ikirere zirimo nka S-400 z'Abarusiya na THAAD z'Abanyamerika, kandi izo ziba zihenze cyane, u Rwanda ntazo rufite. Ubyumve neza ko izi drone zikoresha ikoranabuhanga ryitwa BLOS, Beyond Line of Sight, ituma zibasha kuyoborwa n'umuntu utari kuzirebesha amaso ako kanya. Bivuze ngo ushobora no kubikugurukira mu kirere cy'u Rwanda ariko kwigurusanya kuri yibereye ahantu runaka mu Bubiligi iyo kure mu Burayi. Amakuru avuga ko u Burundi bwakira izi drone zaje ziri kumwe n'izindi drone nziza z'urugamba z'ubwiyahuzi. Za drone zishyirwaho ibisasu maze zikoherezwa ahantu runaka mu matware y'umwanzi, zasatira igipimo zigaturika mu buryo buremereye. Ndetse izi drone ngo nizo zizaba ziganje cyane mu bitero bikaze bigomba kugabwa ku gihugu cy'u Rwanda. Mu mupango munini wo gutera u Rwanda, u Burundi bwanabanje gusaba intwaro nziza z'urugamba zigezweho zo kurinda ikirere mu rwego rwo kwitegura ibitero bikaze u Rwanda rushobora kugaba ku Burundi mu kwihorera mu buryo bushobora kuba buri umujinya ukabije cyane. U Burundi bwahaye intwaro nziza cyane zitwa Mistral 3 Air Defense System. Izi ni intwaro zimukanwa zirinda ikirere zikakibana ku buryo hagize indege cyangwa ibisasu byakinjiramo ishwanyaguza nk'ubufu bwa Gitarama. Iyi ntwaro irasira mu kirere misile yakuburiro, tajugujuguje intambara ndetse n'indege karahabutaka mu mirwano y'urugamba, izi twita fighter jet, ariko mu gihe ziri kugurukira ku butumburuke buto cyane hafi cyane y'ubutaka. Iyi ikaba intwaro ikorwa n'Ubufaransa mu ruganda rwitwa MBDA. Niyo ntwaro ya mbere igezweho umusirikare ashobora gushyira ku rutugu rwe ikakurasira indege n'ibisasu bya za misile mu kirere ukumirwa. Ikanaba intwaro ishyirwa ku bimodoka binini bya gisirikare biba bikoranye radar nziza zigezweho zirinda ikirere. Iyi ntwaro kandi iba yanashyirwa ku mato agezweho y'intambara, ikaba yarasa hariho hose mu ntera ya kilometero 8, kandi misile y'impigi iraswa n'iyi ntwaro iba yagenda yaka umuriro ku muvuduko w'ikilometero 3000 mu isaha, hafi gukuba 2.5 umuvuduko usanzwe w'ijwi. Kandi iyi misile irashwe nta bundi bugenzuzi isabwa, kuko uyu ubwayo ikoranye ikoranabuhanga ituma ibasha gukurikirana hari ubushyuhe bwose bwa moteri cyangwa igisasu mu kirere. Ikindi kandi misile z'intwaro zigira icyitwa smart seeker, kuko zo ubwazo ziba zizi gutandukanya indege y'intambara ndetse n'iflares byo kuyirangaza. Bivuze ngo kuyikwepa byegereye kudashoboka, kuko iyi misile igenda ikwepa ibyayirangaza byose mpaka yisekuye ku gipimo ikaturitsa indege cyangwa igisasu. N'ubwirinzi bo buhagaze agera kuri miliyoni 226 z'amayero, akaba hafi miliyari 386 na miliyoni 882 z'amafaranga y'u Rwanda. Ububiligi bwapakiye u Burundi intwaro nziza zihagije kandi zikanganye ku rwego rw'isi. Ubyumve neza ko mu ntwaro Sebarundi aheruka kwakira ziturutse mu Bubiligi harimo n'iyitwa Blaze Autonomous Interceptor. Ni drone y'urugamba ibarirwa mu muryango w'izitwa Counter Drone System. Ni drone zaremewe guturikiriza mu kirere izindi drone ingenzi zazo z'urugamba. Izi abari drone zihuta kandi zikoresha ubwenge buhangano. Akazi kazo abari kwitambika drone z'ingenzi zabo z'urwiyahuzi ikazituritsa zikiri mu kirere zitarizera ku gipimo ngo ziturike. Ubyumve neza ko iyi drone iba yihuta cyane kurenza izindi drone zose z'urugamba, kandi igahenduka ugereranyije n'ubundi
bwoko bw'intwaro z'ubwirinzi mu bw'ikirere kandi zikajya guhamya igipimo kuzira gugusha no kwibeshya. Mu ntwaro bahawe harunzemo intwaro za rutura z'ibifaro by'urugamba byirwanjemo ibyitwa VBM-R Dryphon. Iki ni igifaru cy'urugamba cy'umutamenwa biteye ubwoba kiri mu biteye imbere kurenza ibindi byose mu isi hose. Kikaba ikimodoka gikomeye cyakorewe gutwara abasirikare ku mirongo y'imbere y'urugamba ku kibuga cy'imirwano. Ni ikimodoka kiba kiremereye kirinda abasirikare biturika bya hato na hato ndetse gishobora gushyirwaho imbunda kikaba cyarekura urufaya rw'amasasu ku muvuduko wo hejuru. Iyi modoka Maritorol Armored Vehicle ikorwa n'Abafaransa, ikaba igendera ku mapine arenga 6, ikayoborwa n'abasirikare 2 harimo shoferi wayo ndetse na komanda, ndetse ikajyamo n'abandi basirikare bagera ku 8. Ibaze ko iki gifaru kiba gipima toni 25, bivuze ko kidakangwa n'ibiturika birimo za grenade za hato na hato. Ni ikimodoka kigenda ahantu hose ahashoboka n'ahadashoboka, kuva mu butayu, mu byondo, mu bihana 900 kitari cyongerwa nk'amavuta. Rwose ubyumve tangoye ko iki gifaru kidatorwa n'amasasu ay'imbundi iyo yose cyangwa ngo kigurwe n'ibiturika bikaze. Ubyibaze ko iki gifaru kiba gikoranye imbunda nini yo mu bwoko bwa 12.7 mm machine gun icucuma urufaya rw'amasasu. Badegereje umupaka ubahuza n'igihugu cy'u Rwanda, baritegura gutera bakarasa Kigali bakoresheje intwaro zabo zishobora kurasa muri uyu murwa bibereye ku mupaka, ndetse ngo bagahondagura bikomeye igisirikare cyose cy'u Rwanda bakagira isomo rikomeye. Ibintu byose ngo birateguye by'ukuntu ibitero mu Rwanda bigomba kugenda. Harabura gusa itegeko rya Ndayishimiye Evariste ryo kurasa mu Rwanda maze ibisimba bigataruka. Mu gihe Evariste Ndayishimiye n'abamugenzi be bari kwiyegeranya begeranya ingufu zabo ngo batere u Rwanda vuba aha, mu Rwanda nabo bariteguye. Ingabo z'iki gihugu ziteguye ibitero ngo zikwereke ukuntu bakora ijambo kwihorera byanditse mu cyapa gitsindagiye. Perezida Paul Kagame avuga ko biteguye kurasa byo kwica uwagerageza wese gususunutsa amazuru y'ibisasu byo ku butaka bw'u Rwanda. Ibintu umusaza avuga yanarakaye cyane, ugahita umenya ko intare ze zikumbuye umuhigo, zigize Imana zashotorwa ngo urebe biba. Ibaze ko ibihugu byinshi byo muri Afurika y'Iburasirazuba byabonye ko ibyo Ndayishimiye ashaka gukora ari nko kwiyahura ku nyamaswa y'inkazi, maze bagira inama uyu muperezida Evariste Ndayishimiye kuba yatera intambwe isubira inyuma agahagarika ibyo bitero ku Rwanda, kuko nyuma y'iminsi 3 gusa agabye ibyo bitero intambara iri kubera i Bujumbura mu gihugu cye bakakinyuka biteye ubwoba, agasobanukirwa impamvu ikomeye Afurika yose itinya bikomeye igisirikare cy'u Rwanda. Gusa ariko ibi ntibyatumye Evariste Ndayishimiye atera intambwe isubira inyuma, ahubwo yakomeje kongera umubare w'intwaro ziremereye ku mupaka uhuza u Rwanda n'u Burundi. No ku ruhande rw'u Rwanda intwaro zarateguwe ku bwinshi ngo zigomba kujwibura abarundi n'ibibeshye bagakubaganya imbunda zabo bakarenza amasasu yabo ku mupaka bahuza n'u Rwanda. Muri make bitegura intambara mu buryo bweruye, ariko mwibuke buriya umujinya n'ubuhubutsi birakubitisha mwa bantu mwe. Ni naha dusorera ikiganiro cya none. Niba ari ubwa mbere wisanze kuri uyu muyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa no gukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane n'ibicanganye kuri iyi si dutuye. Ndi Ray, nawe ubutaha. Ciao ciao.